Ik ben zeker ambassadeur en ik ben al in heel veel landen geweest, maar dit is weer een unieke ervaring. Het is natuurlijk sowieso een prachtige omgeving en heerlijk klimaat. Maar het is ook gewoon een hele mooie groep vrouwen om mee te werken. Ze willen heel graag, ze zijn heel enthousiast en ze komen allemaal van verschillende eilanden of landen. Maar het gaat heel goed samen. Maar ook dat ze van elkaar kunnen leren en dat willen we juist eigenlijk... Dat gaat gebeuren en dat zie je al vanzelfsprekend. Zie je dat eigenlijk al zo steeds verder groeien naarmate de dagen vorderen. Dus je ziet ook de ontwikkeling, hoe ze als coaches zich gedragen. Ja, is echt top. Ja. Gezien dat die coaches uit verschillende landen komen, dus dat is toch een signaal van de interesse om coach te worden van een damesclub is toch hoog? Ja, heel hoog. Maar je ziet ook gewoon de interesses en ook dat ze echt willen leren. Dat zie je niet zijn om van, ik wil naar dit eiland graag. Nee, echt puur om echt te ontwikkelen als coach. Bueno, de comienzo sempre me devisa domingo open mind, botin cosan di sinha sempre e dori sinha e dori asi. Bom, esta is nível na bo isla e na boneiro que nanang upgrade. Apa ko diferente di ambassador na coach na ko tudulano bos na leas itabisa kubo santa hopi interesa pa sinha muito mais. Correcto, especialmente que não sei que não, e não devisa muito mais sempre ter mais entusiasmo, não para discriminar, para estar assim tá. E de verdade, grupo que não está hopi ativo, leção que curso, hopi entusiasma, me te querem nos Turquia bereiken algo na nossa isla. E minha experiência, é uma experiência bem grande, dushi. Vale a pena conosco por a minha experiência aqui. Nós três participantes eigenlijk com a Bini de Corsau. Nós acabamos de license na Corsau. Anterior nós temos a oportunidade agora aqui para nós vir Boneiro e seguir o curso de KNFB. Quando bem com o futebol de muito muito na Corsau? Bom, lo que como eu sabe, Bota Miranda que está crescendo assim, interesse de muito muito eigenlijk me se lanta mais. Passou botar na certo time não tem tour categoria, pero nós trabalhando em boa direção. Nós me sei ouvir mais coach muito muito seguro esse aí. Então esse agora que mirando é curso que nós vim aqui na botar ouvir mais informação, botar ouvir mais gana, botar ouvir mais gana para o bairro só estimular outro muito para não do man de mundo de futebol.